Bila patient ada penyakit buah pinggang, selalunya ada masalah buah pinggang, actually quite common dekat Malaysia. So this patient asked about patient ada chronic kidney disease stage 3B. Buat bariatric surgery, boleh ke tidak? Penyakit buah pinggang ini sangat dikaitkan dengan obesity. Semakin tinggi berat patient, penyakit buah pinggang ini akan semakin teruk. So the role of bariatric surgery dalam patient yang ada masalah buah pinggang, kita nak slow down progression dia from stage 3B sampai ke end stage, di mana patient akan memerlukan dialysis. So all these stages bergantung kepada fungsi buah pinggang. Bila patient ada penyakit buah pinggang, selalunya ada melibatkan salur-salur darah yang pergi kepada jantung and all the other organ paru-paru. Kita akan screen the patient. Kita ada beberapa protokol yang kita will check whether this patient is fit ke tidak. Organ-organ lain yang terlibat, sama ada patient punya jantung masih kuat, paru-paru tak ada masalah, tak ada penyakit-penyakit lain yang associated dengan penyakit buah pinggang ini, then yes, we still can proceed because it will benefit the patient.